जिंदाबाद 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 एसकेएम पार्टी जिंदाबाद 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 एसकेएम पार्टी जिंदाबाद 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 एसकेएम पार्टी अमर होस् जिंदाबाद जिंदाबाद एजिङभर में जिंदाबाद 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 एलएन नेपाल जिंदाबाद 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 एलएन नेपाल जिंदाबाद 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 एसकेएम आउनुभयो तपाईहरु कहाँबाट आउनुभयो? माथि गाउँबाट झण्डा रोपेर आएको नि। पर्सि हाम्रो 13 फाउन्डेसन डेको लागि झण्डा फेरेर है गाउँमा। त्यहाँदेखि यहाँ हाम्रो जुन चाहिँ यो 13 फाउन्डेसन डे हुँदैछ यहाँनिर के कस्तो तयारी रह्यो भनेर चाहिँ हेर्दै जाउँ भनेर निस्केको नि। यहाँ दाजुहरूले काम गर्नु हुँदो रहेछ कि जिन्दाबाद 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 एजिङभर में जिन्दाबाद जिन्दाबाद जिन्दाबाद